Che ke ditaba tša sepedi tša SABC Twiro tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tšeo. Department of Agriculture is going to follow up on the 5 manufacturers of Tebifos to see through their processes where a leak could have happened. Mmušo o hlaola malwetši ao a bakwago ke dijo bjalo ka masetlapelo a bosetšhaba gomme go lotwa mehlala ya batšweletši ba dikhemikhale. It's ending on the 24th of November 2024. We can't extend it. It's a technical issue. There's very little we can do. Eskom e tla oketša diiri tša mošomo go amogela ba go hloka go mpšhafatša mapokisi a mohlagase mola go begwa gore o tee o hlokofetše a eme mothalading. Mmušo wa Afrika Borwa o amogetše ditaelo tša ICC tša go golega tonakgolo ya Israele Benjamin Netanyahu e šita le moetapele wa Hamas Mohamed Diab Ibrahim al-Masri gareng ga ba bangwe. Diswantšho tša dikokwane tše mmalwa tša kgwele ya maoto di kgomareditšwe lebotong la bagale ka Johannesburg bošegong bja Mabane. Thobela ke Tebogongele gomme ke thušana le Augustine Letlalo. Malwetši ao a bakwago ke dijo tšeo di nago le mpholo a hlaotšwe bjalo ka masetlapelo ao a aparetšego setšhaba ka morago ga gore a bolae bana ba 23 mo dikgweding. Ditona tše mmalwa tša mmušo di be di bolela le babegaditaba ka Pretoria mesong ya lehono mabapi le tshepedišo ya mmušo ya go tsena ditaba bogareng ka ga pharela ya malwetši ao a bakwago ke dijo tšeo di nago le mpholo le kgwebišano ye e sego molaong mo nageng. Mo dikgweding tša go feta malwetši ao a bakwago ke dijo tšeo di nalago le mpholo a fetile ka maphelo a bana ba 23. Bošegong bja go feta go begilwe ka lehu le lengwe la ngwana yo mongwe wa mengwaga e 5 ka Diepkloof go la Soweto. Seo ke ka morago ga dipego tša gore a je dijo tšeo di rekilwego lebenkeleng la Spaza la tikologo. Tlhoba boroko ye e hlotše gore komiti yeo e kopanego ya mmušo e tsene seemo ka bogare. In the process of doing due consideration for the declaration of a disaster. Go latela mahu a kanaledi go la Soweto go bile le diteko tša mabenkele a Dispaza a go balela go 35 mo go hweditšego gore mohuta wa sebolaya dikhunkhwane wa go bitšwa Tebifos o hweditšwe le sebaki sa mahu ao. Le ge go le bjalo khemikhale ye ga e hwetšagale fela mabenkeleng. The Department of Agriculture is going to follow up on the 5 manufacturers of Tebifos to see through their processes where a leak could have happened such that Tebifos gets into a community. Go tlilwe ka maano a go iletša tšhomišo ya dibolaya dikhunkhwane ka dikolong. I'll be gazetting and moving to ban the use of insecticides and pesticides on school premises. As Minister Steenhuisen has said, these kind of pesticides are for industrial and agricultural use. Go rometšwe bahlankedi ba phetagatše ya molao go rarela le naga go lota mehlala ya mabenkele go parara le dispaza tšeo di rekišago dijo tšeo di sego molaong. We will continue getting to a lot of warehouses countrywide, make sure that we know what is contained there, we know what is being transported, so that there isn't further illegal stuff that proliferate in the country. Emba dispaza ba iletša go dira boingwadišo bja dikgwebo tša bona pele ga ge matšatši a 21 ao a beilwego a fihla mafelelong. Molekgotlaphethiši wa tlhabollo ya ikonomi ka Gauteng Lebogang Maile o re ke nako bjale ya gore mmušo o tšee dikgato kgahlanong le beng dispaza shops bao ba rekišago dijo tšeo di fetilwego ke nako. Maile o be a etetše legaeng la ngwana wa mengwaga e 5 yo a hlokagetšego ka Diepkloof ka Soweto ka ditatofatšo tša go ja dimonamonane tša ka lebenkeleng la tikologong yeo. O re ba swanetše go bula molato kgahlanong le mong spaza seo se rekišago dijo tša go fetwa ke nako. Maphodisa a butše molato go nyakišiša mabaka ao a hlotšego lehu leo la ngwana wa mengwaga e 5. This goes to show the level of lawlessness
the level of anarchy, the level of disrespect for the law. And I think it is high time that we act decisively. We have started. The president has already given a directive on what must happen. We have announced what we are going to do. The police gave us a briefing that they took the documentation, verified with the Home Affairs, and the Home Affairs says all those documents are legal, meaning those people are here legally, though they are not South African. And being here legally does not mean you must run illegal operations. So there is no justification for what they have done. Go sa le bjalo lenaneo la go ngwadisha mabenkele a dispaza le tswela pele ka masepaleng wa Polokwane ka Limpopo. Tshepedišo ye e tla morago ga ditiragalo tša mahu le malwetši ao go gononwago gore a bakwa ke dijo tšeo di nago le mpholo di amanago le mabenkele a dispaza go ralala le naga. Beke ya go feta ka Labohlano, Mopresidente Cyril Ramaphosa o tsebišitše gore mabenkele a dispaza ka moka a swanetše go ngwadišwa ka nakwana ya matšatši a 21. Beng ba dispaza e be ba hlomile methalo e metelele go netefatša gore ba ngwadiša dikgwebo tša bona pele ga matšatši a 21 ao a beilwego ke Mopresidente Cyril Ramaphosa. Pele ka dinyakwa tša go ingwadiša, masepala wa Polokwane o re beng ba dispaza ba swanela ke go tšweletša mangwalo a boitsebišo, lengwalo la bodulo le lengwalo go tšwa ka mošate. Beng ba dispaza ba swanela gape ke go lefa mašeleng a go lekana R114 la diranta go hwetša setefikeiti sa lebenkele. Ba bangwe ba beng dispaza ba re tshepedišo ya go dira kgopelo ya diega le gore matšatši a 21 a ka tološwe. The registration issue is very delicate for us. The first issue is the day of 21 days is our big complaint because there is a millions shop around here at Polokwane. Ba bangwe ba badudi ka Polokwane ba re ba nyaka gore dispaza e be tša maAfrika Borwa fela. We need our own South African people to own the businesses. Go le bjalo, masepala wa Polokwane o re o šetše o amogetše dikgopelo tša go ingwadiša tše 400 mo matšatšing a 4 ao a fetilego. Masepala o re go efoga methalo e metelele beng ba dispaza ba ka ingwadiša ka mokgwa wa website. Ge o le gore you are in the rural area mo e leng gore you are governed by mešate, re kgopela gore mešate ba fe permit ya gore ba go tseba mo metseng o be le permission to occupy. Masepala o re ge beng dispaza ba ka palela go ingwadiša mo matšatšing a 21 ao a tlago gona dikgwebo tša bona di tlo tswalelwa. Ke Mahlatse Phalading, ditabeng tša SABC Polokwane. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba, le nyaka go loloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba, le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News, lentšu la gago, re ikemetše ga re tšee lehlakore. Salamogela tona ya mohlagase le energy Kgošientsho Ramokgopa o re Eskom e tla katološa diiri tša mošomo go kgontišiša gore bareki bao ba sa hlokago go mpšhafatša dimitara tša bona tša di-prepaid tša mohlagase ba kgone go fiwa sebaka sa go dira bjalo. O tsebišitše se nakong ya ge a etetše dikantoro tša Eskom ka Soweto le Hono. Se ge bareki ba bantši ba Eskom ba tšwela pele go ema methaladi e metelele bjalo ka ge go tsebišitšwe gore letšatši la Sontaga ke la mafelelo go mpšhafatša dimitara tša bona. Batho ba be ba eme methaladi e metelele gape le Hono ka mafelong a mmalwa ka Soweto ge ba goroga ka holong ya setšhaba ya Orlando. Ba lefapha la ditaba la SABC ba kwele ka lehu la monna yo a idibetšego nakong ya ge a eme mothalading o motelele. Motho o mongwe o išitšwe ka gare ga ambulance go hwetša thušo ya kalafo. Go sa le bjalo go begwa ge molwetši a ile a idibala nakong ya ge le yena a eme mothalading ka gare ga holo go hwetša thušo.
I'm still traumatized, to be honest, because what happened, in fact, from day one, I was just against this, because of the last time I heard that they were in Diepkloof in Zone 6, they were queuing and there was a lot of chaos there going down there. So when we came in here, we found the very same thing. A technical issue, we can't extend it. So it's a hard stop. The 24th, if you have not recoded, then you are sitting with a different problem. So if you replenish your units based on the absolute system, then you can load them. Pijana re botsisitse gore maikutlo a gago ke afe morago ga gore tona ya motlagase ngaka Kgosientsho Ramokgopa a tsebagatše gore o ka se be le katološo ya go mpshafatša mapokisana a motlagase wa go rekwa. Letlakaleng la Facebook, Jerida Mogadi o re go na le batho bao ba bego ba sa reke motlagase le gate nkabe ba thomile ka go shogana le bona pele ga ba fe setšhaba nako e nngwe gape. Ana Mashilo yena o re ngaka Kgosientsho o dirile botse ka go oketša matšatši go mpshafatša mapokisana a motlagase. Taba ye kgale e boletšwe gore badudi ba mpshafatše mapokisana a bona. Letlakaleng la X, Mpho Mokoena o re ke bothata go mpshafatša mapokisana kudu go batšofadi ba rena bao ba dulago ba le nnoši metse magaeng ga ba katološe matšatši gore ba thušege. Michael Morobane yena o re ke nagana gore tona ya motlagase a katološe matšatši le ge e ka ba ka kgwedi gore bašomi ba Eskom ba kgone go hwetša thušo ka moka. Maikutlo ka WhatsApp ke ao. Nnete mona letona le lomme molongona ka fatshe ka tabena closing date e le goreng ga se bothata mona bo ke bo bonang ke sebaka mo le goreng batho ba ntšhafatsa teng. Letona le tlamehile le file dibaka tsohle tse le gore nna le matla go rekisa motlakase o ka thusa batho ka go ntšhafatsa gona le gore go phallwe setšhaba ka go fela se phalle nka e le nngwe go lo ema mela e metelele o ka ntšhafatsa. Madume ka mogashong ke gale o boletswe ka tabe ba itsebišitše gore o mpšhafatswe dimithara tša rena bjale ga o no Ramokgopa molao ke molao o ra rona le se sengwe se se ba gapeletšang gore ba se ka atološa nako re tla bona ge ntse go sa go ya pele mpa Eskom re a leboa ka gore ba le ba o breacha le ba o reka metlakase ya dipoko tšeo di fedile. Tona ya tša motlagase o swanetše go katolosa lona letšatši lewe a re fe go fihlela ka January gobane ye mengwe ya metse ya batho ga go dule batho ka mo gare ga yona ba boa gae ka nako ya December fela. EFF ka Free State botše molato kgatlhanong le bahlankedi bagolo ba kgoro ya temo le hlabollo ya dinagamagae se se latela ditatofatšo tša tefo ya go balelwa dimilione tše 3 tša diranta go baabi ba ditirelo. Tšhelete yeo e be e beetšwe go rekela baetapele ba setšo ka profenseng yeo dikgomo. Se re beang mona ka jeno o tla re tlo bula case ke obane go bola le manyofonyofo a etsaetseng a gore ha o no rekelwa o tlamea o rekelwe marena dikgomo a Free State kaofela tšhelete e tswile ka 1.6 million mare dikgomo tseo a di a tholagala mareneng a ba di thola empa lefapha le patetse empa ona le hape ona le di-invoice tse bontshang gore ka nnete dikgomo di rekuwe mosebetsi o entswe. Ba malapa a ba bangwe ba boramoepo bao ba sego molaong ba ipiletša go mmušo go ntšha ba meloko ya bona ka tlase ga mpa ya shaft ya lesomete ka Stilfontein profenseng ya North West. Se se latela nakong eo baemedi ba badudi ba gatelela gore diketekete tša boramoepo di sa kgakgetšwe ka tlase ga moepo gomme ba swanelwa ke go ntšhiwa ka fao mola mmušo o phaetše thoko dipolelo tšeo. Ka go le lengwe maiteko a mmušo a go leka go bantšha ka fao a dirilwe ka dikgato-kgato balapa ba re meloko ya bona e hloka thušo ya dijo le dihlare. Go tlhagotswe fa shaft 11 mme seo ke karolo ya ntlha ya letsholophaloso. Legato la bobedi le solofelwa go tswelela mo bogautshwaneng mme le tla latelwa ke legato la boraro le mo go lona go tla ntshiwang baepi ba ba seng mo molaong kwa tlase ga lefatshe. Re tle go romela jalo metšhini ya rona e leng gore e tle gore tlala jalo ka palo e
ditsweng e leng gore re ka ikega ka yone yaanong palo eo ke yone e tlileng gore bontsha gore lenaane la rona le ka tsaya matsatsi a le kae mme tota ke batla go bua ke tlhalosa jaana gore re bereka ka potlako e seng kana ka sepe ka re tlhompha tshwanelo ya botshelo e leng teng mo molaotheong wa rona. Ba malapa ba utlwile botlhoko mme ba kopa gore letsholo leno le itlhaganedisiwe. So abantwana bami abayi-2 omunye una 25 omunye una 22 basemgodini. So ngiyacela i-government ukuthi ingisize. Mekgatlo e farologaneng e ba ema nokeng. Between Tuesday and today, no one has been rescued. No one had got any food, water or medicine. People will probably die, even though they used to be there for from 3 to 6 months. But without any supplies of food, water and medicine, they will probably die without any efforts to bring them to the surface. They will die underground. And that's why SAFTU says there's an unfolding tragedy. Ga go ise go itsege gore puso e tla dirisa bokae mo letsholong phaloso leno. Itumeleng Khajane, SABC News, Stilfontein. Kgorotsheko kgolo ya Gauteng ka Pretoria e kwele gore ditatofatso tša mokgatlo wa the Society for the Protection of Our Constitution tša kgatako ya ditokelo tša botho ka moepong wa Stilfontein ka Northwest ga dina bohlatse. Se ka ge mekgatlo ya mmušo ile ya ganetša ka maatla kgopelo ya mokgatlo wo bakeng sa kimollo ya mafelelo ka morago ga ge e hweditše taelo ya nakwana go tšwa kgorontsheko yeo e laetšego gore borameepo ba dumelelwe go tšwa gape le gore ga gona bašomi bao e sego ba tšhoganetšo bao ba ka tsenago ka moepong. Kgopelo ile ya hlohleletšwa ke pono ya mmušo mabapi le taba ye e raraganego yeo e tšwelago pele. Clearly, this is an instance where we must remind government that Black Lives Matter, that people must be protected, that we are not going back to the cruelties experienced in the past. And as soon as government slips, it is the job of people like the applicant to come forward and bring this to the attention of our courts so that government can be put in order and that our people can be protected. They have reports, they have statements. What if indeed what they sought to pursue was a constitutional right? What was so difficult for them to drive and go actually then speak to? It could have been community members, it could have been family members of those who are down there, it could have been the illegal miners that came out, but there was absolutely no steps taken to get the direct facts of the people that are involved. Mmušo wa Afrika Borwa wa amogetše lengwalo la go golega tonakgolo ya Israele Benjamin Netanyahu le tona ya gagwe ya peleng ya sešole Yoav Gallant. ICC e ntšhitše gape lengwalo la go golega moetapele wa Hamas Mohamed Diab Ibrahim al-Mashri. Moleledi wa kgoro ya dikamano tša boditšhabatšhaba Chris Phiri o re ye ke kgato e botse go lebelletšwe toka dintweng kgahlanong le botho le dintwa tša ka Palestina. O re Afrika Borwa e sa ikana go hlompha melao ya boditšhabatšhaba gomme e hlohleletša mahlakore ka moka go dira bjalo. Mongwaledi kakaretšo wa ditšhabakopano Antonio Guterres o dirile boipiletšo go batšeakarolo ba ditherišano tša COP29 go ipopa ngatana e tee ka ga maikemišetšo a maswa a kopanelo tše di lekaneditšwego go COP29. Bao ba kgathago tema ditherišanong tše ga se ba hlwa ba fihlelela nakwano go lefelela NCQG e lego New Collective Quantified Goals le magato a phokotšo ya go lwantšha go fetoga-fetoga ga leratadima. Ditšhaba tše di hlabologilego le tše di hlabologago ga se tša hlwa di tloga go boemo bja dintlhakemo tša tšona go fihla ga bjale ga se ba dumelelana ka dintlha tšeo di swanago. The clock is ticking. COP29 is now down to the wire. I sense an appetite for agreement, but areas of convergence are coming into focus. But let's be frank,
many substantial differences are still remaining. Success is not yet guaranteed. We need a major push to get discussions over the finishing line. Komiti ya polisi ya masheleng ya Banka ya Reserve ya Afrika Borwa e fokoditse kelo ya kadimo ka dintlha tša motheo tše 25. Se se theošitše kelo ya kadimo ka dipersente tše 7,75 go tšwa go dipersente tše 7,25. Kelo ya tswala ya kadimo e laola banka ya bogareng go adima ditheo tša ditšhelete. Maabane ba lefapha la dipalopalo Stats SA e tsebišitše go fokotšega ga inflation ya ditheko tša bareki go tloga go dipersente tše 3,7 ka Septemere go ya go dipersente tše 2,7 ka Oktoboro 2024. Ba boletše gore go fokotšega ga makhura ke lona lebaka le legolo. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be e eme bjang ge JSE e tswalela pejana ka iri ya 5. Ranta e tielletše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e godimo. Theko ya dirafia e matlafetše ntle fela le ya platinum. Dipapading bo mahlwa di bona ba mmalwa ba kgwele ya maoto ba be ba hlomphiwa moletlong wa manobonobo wa South African Hall of Fame ka Johannesburg bošegong bja go feta. Moletlo wo o be o keteka mošomo o mobotse wa bo mahlwa di bona ba šupa bao ba kgathilego tema e bohlokwa dipapading ka mono nageng. Gare ga bona go hlomphilwego ebile Jomosono, Muhu Ace Ntswelengwe, Neil Tovi, Ephraim Shakes Mashaba, Desiree Ellis, Teenage Dladla le Lucas Khatebe. Se ke sehlopha sa mathomo gomme go tla latela ba bangwe ba dipapadi tše dingwe bao ba tla bewago go Hall of Fame. Bagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya 1 mo go SABC2 le go DTT go SASA. Go latela kakanyo ya maemo a boso ka Pule Rakgwathe Thobela. Mogedi wa SABC madumešago tša bosobošome lekgono re bona gabotse seemo se se botse sa dipula ditheo di tša godimo ka dikarolong tša ka Botswana go tsena ka Afrika Borwa bjalo di nabela ka dikarolong tša ka Kapa Bohlabela go fihla bjalo ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal e tla ba tše di botse go maAfrika Borwa. La ka moswane re sa di bona gabotse di tla naba gabotsena fela di le ka leboa gabotsena fela ka Afrika Borwa go tsena bjalo ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go fihla bjalo ka Kapa Bohlabela e tla ba tše di botse ka dikarolong tšeo. Ba tirelo tša bosomagašo ba re tlhokomediša gabotse gore re tlhokomeleng re ka ba le pula tša matla ka dibe ka dikarolong tša ka Kapa Bohlabela go fihla bjalo ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal. La ka moswane ba sa re tlhokomediša gabotsena fela gore re tlhokomeleng pula tša matla ka dibe di sa bona bjalo ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal. Wena o lego ka dikarolong tša ka Kapa Leboa ba re go tla ba le phišo ntšhi ka dikarolong tše a re tlhole mmele ya go senyakega ka dikarolong tše go fihla godimo ka dikarolong tša ka Polokwane ka Limpopo province. Ge re ya go digiša tša temperature le tla sa gabotse go maAfrika Borwa o le ka gauteng ke le botse go maAfrika Borwa la tša gabotsena fela gore ke la serutwana. Pretoria kgrata tša rena di a fišela ka moswane 20 go fihla bjalo kgrata ke 30 le a fiša ka dikarolong tša ka Johannesburg le ka Springs. Ge re ya ka Limpopo province le tla sa gabotse go maAfrika Borwa o le ka Polokwane le a fišela ka moswane re boletše ka gore maru a tla pharaphara ka go kgetha dibaka o le ka Mokopane le a fiša kgrata ke 34 go fihla bjalo ka bo Bakersford le yona le go ka Phalaborwa e tla ba le lebotse. Wena le go ka dikarolong tša ka Mpumalanga la ka moswane re boletše ka gore maru a tla pharaphara ka go kgetha dibaka le a fiša ka dikarolong tša ka bo Middelburg ka bo Carolina ka bo Ermelo go fihla bjalo ka bo Mkhondo le a fiša ke la serutwana. KwaZulu-Natal re boletše ka kgonagalo tše di botse tša dipula le tla fiša gabotse ka dikarolong tšeng o le ka bo Richards Bay o le ka bo Durban le a fiša gabotsena fela go fihla ka bo Port Shepstone kgrata ke 28. Ge re ya ka Kapa Bohlabela go maAfrika Borwa le tla sa gabotse go maAfrika Borwa le a fiša ka dikarolong tše o le ka dikarolong tša ka bo Kwano Joli ka bo East London le a fiša go fihla bjalo ka dikarolong tša ka Makhanda 20 senyane.
kapa bodikela go maAfrika Borwa ka dikarolong tse le a fiša ka bo Lionsburg ka bo Oudtshoorn di obella bjalo 35 le a fiša e fela go le ka dikarolong tša ka Cape Town le ka bo Hermanus le bo Cape Agulhas re di bona gabotse ka dikarolong tše di tlasenyana di laetša di tšidifetše bona lo ka kapa le bo re boletše ka phišo e ntšhi ka dikarolong tše ka bo Upington le a fiša la ka moswane ge rata di obella bjalo 37 go tsena bjalo ka bo Kuruman le ka bo Kimberley le a fiša phišo e ntšhi a rapa gabotse re ka Freistata go maAfrika Borwa re boletše ka gore le tla fiša ka dikarolong tšeo le ka bo Welkom ka bo Bloemfontein ka bo Ficksburg go fitlhabele ka bo Wepener ge rata ka 32 re di kgaritlela gabotsena fela la ka moswane re di kgaritlela bjalo ka Northwest le tla sa gabotse ka dikarolong tše re boletše ka phišo e ntšhi ka dikarolong tša ka bo Rustenburg go fitlhabele ka bo Lichtenburg go fitlhabele ka Mahikeng magešo go tšwa gona ke re mošate